ćemo da napadamo običnom strategijom Barčer, znači ništa specijalno danas. To je to, znači idemo sad da idemo da nađemo neki klan. Onaj klan sam leftao jer su bili, ne znam, pričali su tamo neki jezik. Pričali su oni engleski, ali pričali su i neki tamo svoj, onda ja to nisam baš najbolje razumio. I tako da sam ih leftao i sad novi klan. Čekaj da vidimo. Ima ovaj slab klan, ali nema veze. Jako slab klan. Vidio ovaj level 77. Ovaj max Town Hall 8. Jako dobar lik. Vidim level 5 goblin. Ne znam bil li tu. Možda bolje da napustim. Ajde da... Ajde... Kolektaj ovo sve. Tako. Snim. Neće meni ovaj klan. Ajde mi napast. Ajde neko pošli invite. Ali ima ovaj. Kakav je? Okej. Ništa. Ima napast pa poslije ćemo vidjeti. Okej, slab lat. To je Dark, mogu probati Darka. Hajde, uzet ćemo taj Dark. Ne znam, ja uvijek pođem nešto uzmem. Uzet ćemo taj Tulak. I uzet ćemo ovaj Dark. A moguće da je tu hidden test tako. To je to. Tako je. Ima beauty. I barbarian kinga. Tako je. Spremim. Znači, ovako je. Invar. Što? Okej, king ću uzeti. Uzmi Dark. Tako. Još eliksira. Super. Ima ih dosta golda. Ajde king uništi Town Hall. U redu. Dobra, motar ne puca na Archer, uzet ćemo malo i golda. Još ti brzo stigli. Da uzme samo 2 hita na gold storage. Aj, zamogla. Nema veze. Mi smo njemu uzeli dosta lota. Sad ćemo da kako se kaže, red ljudi, znači uzeli smo dosta lota.
možda kasnije snimim Clash Royale. Da. Pošto sam ga instalirao, a bio sam level 5, tako da ću ga ponovno instalirati, prijaviti se natrag na moj account, da mi se vrati ono sve. Tako da, možda bude i Clash Royale. Ja mislim da nisam nikako. Clash Royale, nikako. Eto, to je 200. Hajde napraćemo jedan eka. Moram sad skupiti eliksir. Moram barem skupiti do sutra oko 3 milijuna eliksira. 4. Moram skupiti pune ove storage, kako bi mogao naprijediti sutra na Earthquake, Dark Spell Factory i kako bi mogao da stavim nešto, možda ili arčere ili ne može arčere, najvjerojatnije barbarijane, pošto ako 2,5 milijuna košta eliksira ovo, znači ostaće mi malo, neće ostati dovoljno za arčera, možda ću sačekat malo da skupim pa ću onda naprijediti arčer ili ne znam, vidjet ću to i onda poslije toga moramo unaprijediti Dark Elixir Storage. I to bilo to. Znači, eto. Znači, ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se svidjelo, ostavite like, subscribe, share i komentar. I vidimo se u narednoj epizodi. Ćao!